Hadian ke jing uhut jing nam jong ki paj ba ka than bernihat na ka jing jabo ka tadam na ki kharkhana kabla yo nam ru kum kawai na ki jaka ba jabo tam kal air hakari India ki officer jong katanat Meghalaya State Pollution Control Board ringkat ki bor Sinchar district riboy hinin kasngi ki lalet ban khang khardep no kumban riutli ki kharkhana ki bapin khen an ha EPIP bernihat Kitekin riutli ki kharkhana ki bla sha khang khardep ha ka MSPCB ki kinthop ya ka Shiam Century Ferro Alloy Private Limited ka Khasi Alloy Limited ka Nalari Ferro Alloy Private Limited ka Pawan Casting Private Limited FW Ferro Tech Private Limited bat ka SR Bio Product Private Limited Nakaliang uba YF lalu environmental engineer ka MSPCB ulayat ho banalor ka jingkhang khardap ikite ki kharkhana kiba pin khen bat pin mi tadam palat put la pha ru bakin siwe ka environmental compensation kabadi ka khajna halor ka jingpin mi tadam jabo ka jongki kabalong shabar jongka an ki kendon balabu persha eki ban pin tebru banakaliang ka MSPCB kala dan kuna saulang Yakashiam Century Ferro Alloy Private Limited but Arlang Yakakasi Alloy Private Limited. Kanem day kasi ng komila inspection sa niya. Actually, kanig inspection bangila, kanig inspection ko monitoring nila asdang na do ka Arfa South ko jong panay Banangkong January. Tatado kanig kasngi kanig meet mentaka meet ro inang inspection biyang sa kinig industries na marba nakapor ko sa kapor ngiyo ay complain nagi brew nagi sinong jong kapernihat bagi ang ba porman meet kiniki industries ki penmi ya kani katadam haka bagi mlaban inspection nakataka daw ngilawan kanang nan ne haka porman meet ro kani kamday kasi ng koming wan porman meet kasi siya haka to ka arpo nyo terik ro ngilawan kanang sa do siya sikambari katay dan sa West Kasi Hills ro to por ngiyabe PTP ka office ng State Pollution Control Board kadang kaway ka office kita ada jingjaring iban man be mga pora na yung kataro ginang ang lehi ban ya be man na do na bernihat sa do sa Waskasi Hills ro ti hadin bagi la inspection na do ka arpo south rek jong January nila yo ban bat ya kini ki industries mo ki ba permit tada mga performance ngiro nila phakang ro benta kas nila phakang ro industry industries lang bat ka Pagka jing trail lang baka office ng Deputy Commissioner Ribohon District ila kagi gini ki industries ki ba karteng ka Siam Century Ferro Alloy Private Limited ka Khasi Alloy Limited ka Nalari Ferro Alloy Limited Pawan Casting FW Ferro Tech SR Bio Product Private Limited kini de kin tali industries bigila khang hado mentakas ngi te den nagtapat ngila pa ro ya ka isi lah ni kata environmental compensation kamut ka jing siu khajna bakila penmi tedam sebar nak ain sebar na uput sebar na limit joki tingila fine yo Sam Century kumba impose ka fine kumba saulak te bat yo Khasi Alloy arlak nka ini deki action tang ha deki kendet sngi bila yo ban le te ha deki stio artio bila daple gila khang rutri industries ngila impose fine ro lak kani ka batik kinang ong ipi ba ka way na ka industries ka Sam Century kalawan mi sa office jong iro ade na tapa ka panma pi kani ka saula kanray na ka office jong i ang ba simbala pankanyi ka angim la soban map te ka siwi kani ka fine ba saula ka ko monitoring jong i kamday ka banungkong ang ipi ko mo ang minero bat ka way ro kamday ka bakado man ka por ngin wan ko bini ka surprise inspection na ka way industries te kani kamday ka ngin wan man ka por kani man meet man ski kat badan kita ke komplek kat bagila kat bagi dan beri nilai kena ki inspection man meet PE ro kawai ro bagila kawai dengan kabram jaga State Pollution Control Board kadai ban monitor ya kini ke ambient air ke stack monitoring jong ki borok industries pilai I kini kawai ka instrument jong yang ni gilabu ba gi monitor kini industries kini ke instrument gi bu na kawai ke industries man gi por ba borok industries kemudian ya berlihat ha borok ke jalar kawai